La emzini omkhulu webandla lamaNazaretha ngaphansi kwenkosi uNyazi lwezulu onguNkulunkulu wamaNazaretha sithe asihambele kule ndawo yala ebuhleni kwazise ukuthi inyanga le kaSeptember uzokhumbula ukuthi mawukhuluma ngenyanga kaSeptember kumaNazaretha inyanga le ezobe kukhunjulwa uNkulunkulu kungalezine inyanga yezulu njengoba kuSeptember nje kuzoqala isikhumbuzo sakhe kungekudala besizobheka izinto ezifana nalezo emzini wasebuhleni saba nenhlanhla enkulu ngoba sithe singazelele kwaseqhamuka lapha iloli lize la ebuhleni sibona kunamabhakede eliwathwele njengoba ubona lapha eduze kwami kunamabhakede kapende akhona la emzini omhle wasebuhleni bamaNazaretha. Angifuni ukukhuluma ngigeqe amabhula njengoba sazi ukuthi la eduze kwami sizodlala indlebe no baba uNcwane bamazi abaningi ubaba uNcwane bandleni lamaNazaretha kube uyena ozosichazela ngalokho esikubonayo la mbukele ngicela usichazele kafishane. Siyabona iloli lingena phakathi komuzi wasebuhleni namabhakede kapende, ngabe lokho kusho ukuthini baba uNcwane? Ngibingelele ukubona streaming ngibingelele nabalaleli luhlelo sikwenza cha mhlawumbe ngichaza kabanzi mhlawumbe uzokhumbuleka enkundleni zokuxhumana ngeke wabonakala inkosi yamaNazaretha uNyazi lisendaweni yaseNewcastle la yayivula khona ifactory ekuyona ikhiqiza upende. Lo pendo la upende owakhiwe usuka phansi abantu abakufundele ukwakha upende njengoba wakhiwe ukuthi ikhwani i-brand. Uma ngizoyichaza le brand le ikhwani utshani lokubuya kumile endaweni ezimanzi ama-wetlands. Kunesisho esijwayele ukusebenza kakhulukazi ngaphansi kwesintini ukuthi lobu butshani lobu ngabusika busale kumile emva kwakho. Sithoma ngabe siku-analyze lobu butshani sabona singabufanisa nezimo inkosi uNyazi lwezulu edlule kuzona. Baningi kade besisika bethi ngenzelwe namacala alizoba inkosi kuthiwa lizohamba emhleni. Kuningi kade kukhulunywa ngenkosi yethu uNyazi lwezulu. Sase sithi ake sithathe into esingayithatha nje esesibonile noma isintu siyisebenzise sibize ngayo i-brand le ikanopende owamanje bakuthiwa ikwalo. Inkosi uNyazi lwezulu sayicela yakumukela yeze yafike yavula lapha yayihamba ifactory yabuka ukuthi ikhiqizwa kanjani ngisho ibhakede ngisho i-branding yonke into yakhiwe endaweni eyodwa. Sekufika isikhathi kuzosuka namhlanje ukuthi i-delivery ye-order yethu yokuqala yanopende njengoba i-brand yethu kuthiwa yikhwani bese kuzothiwa powered by uNyazi. Njengoba inkosi yamaNazaretha yayilapha eNewcastle sasizogcwalisa ukuthi ngempela it's powered by uNyazi. Mhlawumbe kusho ukuthini ukuthi le nto siyinika amandla ngoNyazi lwezulu. Upende wethu lo esigcine sukhiqiza wakhiwe ngamanzi awakhiwe ngo-oil. Inkosi uNyazi lwezulu makade ilapha eNewcastle ifike yasibusisela amanzi akade eku-20 litre. La manzi ayeseyathathwa ayodayilutha ama-tanks onke esystem yakupende. Lo pende lo wakhiwe ngamanzi anesandla senkosi yamaNazaretha. Ingakho sithi it's powered by uNyazi. Njengoba kakuke wachaza wendlalela enyangeni kaSeptember la sikhumbula khona inkosi yesikhathi inkosi inyanga yezulu. Abantu bayazi ukuthi inkosi inyanga yezulu ithathe isihlalo emva kokusuka kwenyushushu ka-1976 ka-1977. Inkosi inyanga yezulu mina nje ngishaya insimbi khona ngahlangana phela khona ukuthi kusenkolweni. Imfundiso zonke esinike zona kuye esikoleni ukufunda ukuthuthukisa uNazaretha sifundiswe kakhulu inkosi inyanga yezulu. Lokho esikhathini senkosi uNyazi sikubona sekufezekisa lokho ngoba lo mkhiqizo la awumthinti umuntu wangaphandle. Mangithi umuntu wangaphandle ngisho ukuthi umqondo uhlanganisa yonke into kwenziwa abantwana bamaNazaretha kuhlakani babo. Kodwa basebethola inkampani ekuthiwa iBasile ekuyiyona ekuyinkampani yo-engineer abakhiqiza izinto zonke zama-hardwares. Mhlawumbe uchaza kabanzi ukuthi kunayo asizoba nopende phela yonke into ethinta i-material yokwakha. Ithayili lizobakhiwa lizobizwa ngokuthi ikhwani, amaplangwe, i-paving, yonke into ongasuyicabanga ethi indaba ye-construction.
So okwamanje ibrand noma iproduct esithe siqala ngabo okwamandla ethu sithatha siqala ngoband usufikile lo band njengoba ubula sinama units kaBand ngithawu 270 if I'm not mistaken lo 270 sesowuthatha manje suchithe umhlaba wonke uManazarete suchitha njena mhlamba uqale kanje uma lento ithulwa inkosi esemnambithi lo band lo usugcwele ama hardwares cishe almost iwazulu Natal wonke njengamanje sizohamba siyongenela eGoli kale ngithole report ukuthi eMnambithi uGrey wakhona out of stock uyahamba kodwa ke esihlelile thina ngaphakathi ngoba uma ngikhuluma ngama hardware sikhuluma ngabo build it sikhuluma ngama hardware amaningi akhona ngaphandle ukuthenga ishelf khona noma space la kuzoba khona lo band uma ufisa ukuyothenga wazi ukuthi ufuna kodwa la sisukuthuthukisa khona amaNazarete one sifuna ukuthi osomabhizinisi bethu sibanike ithuba lokuthi bakwazi ukwakha hardware uyitholela indawo yakho establish ihardware bese uza kuyikhwani uma ufika kwekhwani khona ixoxisana nawe ukuthi ikunike stock ngendlela ezovumelana ngayo bese uyaqala udayisa ama products sisaqale ngobende sazoqhubeka nabamanye ama products okwesibili sifisa ukuthi abantu bamaNazarete abangasebenzi bakwazi ukuthi bazidayisele lo bende ngendlela yabo bazobonisana ngayo nekhwani ukuthi basebenza kanjani inkosi yamaNazarete akuNaziphezulu iyona ephezulu kulo msebenzi sireport akuyona simisela ukuthi futhi senze ngendlela ezosilawula ngayo ukuthi kumele senze kanjani kodwa leli thuba lokuqala ukuvula amathuba omsebenzi ngokuqashwa phinde kuba amathuba omsebenzi ngosomabhizinisi because sidinga ama-distributors umuntu onebhaki engenzi ukuthi angasebenzi unethuba lokuthi ageze ngokuphendela kuna-270 units sidinga ukuthi umuhambe abantu bakwazi ukuthi bayiphilise bahwebe nawo so ngingabeka lapho ngcine lapho manje kodwa ngikuveza ukuthi le brand yekhwani sifuna ukuyikhulisa igcine iba yilento ekuthiwa i-franchise cabanga ukuthi siyazi ukuthi kukhona angizudayisa ezinye inkampani kodwa ziningi inkampani ekhona ake kubale nabo Boxer ngibala bo Build It kubale inkampani ehlukahlukene othi uma ufuna ukuthi usebenzise igama lakho ukhulumishe isimo imali ngoba khona sike sebenzile bakwakha ngokwebhizinisi leli kwakhe sifuna ukwakha i-franchise ezobiyo onomNazarete uma ngakuthi mina ngapha ngakithi eKokstad ngifuna ukuba ne-hardware leyo hardware yakho sokulekelela sihambe soyibranda siyipende siyisetup bese ibhalwe ngaphandle ukuthi ikhwani hardware kodwa bese i-organization notice around business lakhe sizoyiqhuba kanjalo lo msebenzi sizoloku sicathula-ke siyaphambili mhlawumbe engangiveza ngoba ibandla lamaNazarete alibanzi sinohlelo esizolenza lokuthi ngoba lo msebenzi uqalile manje le stock lesenzile sibize over 100,000 ekhomba ukuthi uma sikhula siyakwamanye ama-products kuzobe futhi kwaningi esikuhlelile ukuthi sizokwenza besifisa ukuthi sixoxisane nabaphathi ebandleni ngaphansi kwenkosi yamaNazarete kusuka kubefundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli njengoba wazi ukuthi ibandla nama-regions enama-seconds inama-branch kwamathempeli besifisa ukuthi kube khona ipanel yama-accountants angamaNazarete nama-accountants aphume la eNazarethini abantwana bethu abahambile bayofundela ukuphatha kwamabhizinisi nemali sakhe leyo panel leyo mhlawumbe singalinganisa ukuthi akube ipanel yabantu abasuka ku-6 kuya kubantu abayishumi sifisa ukuthi le panel yenze audit uma kuthiwa kuphuma amabhakede amangaka ashona endaweni ethize ayodayisa kungabe yimi oreportayo sesidayisa into engaka senze into engaka kube khona i-independent structure noma ibhodi ekuyona i-auditayo ukuze ekugcineni kosuku le nto ngoba ingeyethi yamaNazarete ukwazi ukuthi kube khona abantu abareportayo ukuthi kumkanje dayisa kuhamba kanje kuyehla noma kuyenyuka yini yobe siyakwazi ngelakhona ibhizinisi ngoba asifuni ukwakha isipazi sifuna ukwakha into eyibhizinisi elivuthiwe ezokwazi ukuthi sike sizame ukuthi ngesisuku kumele ngayo sifezekise into yakhulunywa inkosi inyanga yezulu ukuthi thina sisodwa sohulumeni thina sisodwa umnotho ngowethu thina kuningi engingakuchaza esifundiswe ngawo ngoNazarete uma ungabuka isikhathi sanamhlanje noma ungafunda kangakanani akusafani nakudala ukuthi ufundele ukuhamba uyoqashwa usebenza into enkulu ephilayo ukuthi ukwazi ukuyisebenza
ngabasenzileke kahle uma amaNazaretha singezowavulela lawo mathuba avulana amehlo wona wodwa akhulisane wona wodwa sizama ukuhamba siphambili kodwa nje le initiative yekhwana ethe bonke lokho mhlambe ngichaze ikhwana ngilona nje brand kuphela kampani eyakhiwe semthethweni ngokomthetho ongenamgomo kahulumeni njengokubuka lapha kunelogo yakhona uhayi omkhulu ibhale ukuthi ikhwana consortium le khwana consortium ino-director yedwa noma ngeke disclose njengamanje okuyena omile sesibini inkosi yamaNazaretha ukuthi ithi akwenziwe njani ithi akubekwe kuphi kodwa thina sikubukayo sifisa ukuthi umNazaretha ukwaphakamisa isandla nje wathi ayikhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha wazi ukuthi usuke ethubeni ongaziyekela wena noma usithathela wena kodwa kulesikhathi sethu sithele ithuba sivule sicabanga ukuthi-ke nabeze emva kwethu khona bazokufunda bayithathe lento iye phambili ngoba ngeke sikwazi konke ngeke umuntu oyedwa akwazi ukwenza izinto yedwa kudinga ukuthi kushiyelane ulwazi kodwa ulwazi lethu masithathe sihlanganisa ndawonye siyokwazi ukuthi siphumelele. Mr.